I zdravo svima ljudi, ovo su moje mišljenja o Speedcube Shop Cosmic klubovima. Pa hajde da počnemo. Pokazat ću vam neke kocke koje sam podmazao i reći ću vam kakve su u odnosu na pre. U redu, prva kocka je 2x2, nju sam podmazao sa Cosmic klubom Nebula. On je predviđen da da osjećaj, malo uspori kocku i da osjećaj, gumeni osjećaj kocke. I lub je uradio ono što treba, stvarno nije uopšte ni presporo, taman je kako treba, a ima gumeni osjećaj ova 2x2, to je inače MF2S. Da bi imao toliko brzinu, ja sam već pre bio je podmazao sa jednim lubom koji nije ni lub za kocke, ali on je jako bio ubrzo, a kad sam stavio još Nebula, onda je bilo savršeno. Znači, Nebula je dosta dobar lub. U redu, to je bilo 2x2. Sljedeća kocka je 3x3. To je inače VOOC 3 Power M. To je moja main kocka. Stikeri su baš užasni, kao što vidite. Nju sam bio podmazao sa... Da, stavio sam jednu kap Nebule. Mislim da je jedna kap bila, ne znam tačno. Ne znam nije koliko kapi Galaksija. Uglavnom bio sam stavio malo i Galaksija. Da, vidite Galaxy. Galaxy. I bio sam stavio Martian. To je lub koji treba najviše da ubrzava kocku i zato sam hteo da stavim Martian. Njega sam stavio najviše, kao što vidite, već je malo istrošen, kao što vidite po ovom balonu. I zadnja stvar je bila Vortex. Vortex je bilo malo čudno. Ja sam stavio to u sredinu kocke i ovako nije baš nešto promenila kocku. Bila je ubrzala, kao što i treba da radi, ali nije nešto baš puno ni ubrzala, niti da je nešto promenila puno u kocki. Ovaj Nebula, Galaxy i Martian su najviše promenili osjećaj kocke i brzinu. Kao što ste vidjeli sad malo pre, može da uradi dva pokreta odjednom, što znači da je dosta brza. A ovako se solidno okreće i ima dosta dobar osjećaj. Zato što nije bilo puno Nebule, zato nema baš gumeni osjećaj, ali ima smooth, znači gladak osjećaj i brza je. I sljedeća kocka je vučve, znači to je obično vučve, to je 4x4 kao što vidite. Uglavnom, stavio sam Martian zato što ubrzava. Ne znam koliko kapi, ali stavio sam u taj layer koji sad pokazujem i ovaj drugi layer, da bi bilo, stavio sam inače jednako kapi Martiana, stavio sam da bi bilo brzo u oba layera. Uglavnom, zato što vučve ima veliki problem, a to je da je spora, zato sam htjela da stavim samo Martian, a Martian je dosta poboljšao, zato što je dosta ubrzao, kao što i treba da radi. Uglavnom, stavio bih najvjerovatnije i Vortex, ali me mrzi jednostavno da setupujem i da vadim sve delove, jer to puno vremena troši, pogotovo na velikim kockama. Mrzi me i 3x3 da setupujem, a kamo je 4x4, a tek 5x5. Uglavnom, sad je dosta dobra, brza je, ume i da s jednim pokretom, evo kao što ste vidjeli, 1,5 pokret. Mislim da 1,5 pokret. Uglavnom, dosta je dobro, zato što je sada brža. I to je to. Martian je dobar. I sada o svakom lubu nešto da kažem. Kao prvo imamo Martian. Martian je dosta dobar lub, mada iskreno sam očekivao malo više od njega. Zato što kocke ipak bih volao da su mi malo brže, nego što zapravo jesu kad podmažem s njim. Tako, Galaxy je stvarno negdje u sredini, napravi malo gumenast osjećaj, mada i ubrzava. Nebula ne usporava ni previše kocku, a gumen osjećaj jako dobar daje, znači sviđa mi se. I Vortex, od Vortexa sam očekivao mnogo više. Ja ne znam, dok sam setupovao 3x3, nisam siguran da li je to bilo zato što sam stavio premalo, ali jednostavno nije ubrzao dovoljno koliko sam želeo. Znači, ne sviđa mi se Vortex. Uglavnom, to je to bilo od ovoga. Ćao.